Tunasoma imigani. Tutasoma mizari. Imigani, mizari. Hanyuma na Frère yaranshakira Yesaya na ndugu atatafsiri kitabu cha Yesaya 66 arahera ku murongo wa mbere. Ataanzia mstari wa kwanza. Ariko reka dusome hano imigani. Ariko tuanzia hapa mizari. Ibice 4. Shairi ya 4. Tuhere ku murongo wa 23. Tuanzie mstari wa 23. Ari kuvuga ati, kunasema eti, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Kanongere gusoma. Acha turudie tusome. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Chunga moyo wako kuliko yote uyarindayo. Kuko aho ariho iby'ubugingo bikomoka. Maana ndiko zitakako chemchemu za uzima. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome. Jitoe kinywa kinayosema kitende nawe na midomo ya upotovu. Kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushire kure yawe. Na ulimi unasema mambo ya pumbavu iweke mbali nawe. Boneza amaso imbere yawe. Weka maso mbele yako. Ugumye uhatumbire. Uendelee kutazama. Tunganya inzira y'ibirenge byawe. Weka na njia zako zote zitabitike. Kandi imigendere yawe yose izakomezwa. Tena usigeuke kwa kuume wala mwenendo wako na utaushika nguvu. Tugahindukire iburyo cyangwa ibumoso. Usigeuke kushoto au kulia. Ukure ikirenge cyawe mu bibi. Amen. Toa mguu wako ndani ya mabaya au maovu. Amen. Yesaya 66. Yesaya 66. Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki? Kandi aho nzatuba hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, akahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Amen. Turicara. Tutaketi. Reka dusenge. Acha tuombe. Turagushimiye mwami wacu Yesu. Urakoze kuba ukwemereye kwinjira mu bikari byawe. Waturinze iyo twiriwe. Twari turi hirya no hino dutatanye kwese. Ariko none dore kwese uduhurije hamwe. Turavuze ngo habwe icyubahiro none iteka ryose. Twakiriwe munsi yahawe Satani. Twakiranye n'abadayimoni. Hari igihe mwami twaba twatsinzwe, abari hagati yacu bakaba batsinzwe. Kwese tuje imbere zawe kugira ngo uturebere munsi y'amaraso yamenetse Golgotha. Abatsinzwe, abo umwanzi yakoromekeje, kwese turaje kugira ngo ukomore data. Ndakwinginze kugira neza. Ubwo uri uwera n'ijambo ryawe rikaba ari iryera, ngwino natwe ukweze data. Mbere yo kumva iri jambo, manuka hagati yacu. Iri teraniro turariguhaye. Umwuka wawe wera aze atwiyoborere, avugane natwe muri aya magambo matoya go tugiye kuvuga. Ni karibu, byose tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kongeye kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Naangaza kwa salamu katika jina la Yesu Kristo. Imana ishimwe. Mungu ashukuriwe. Tugiye kuganira ijambo rigufi. Tunataka kuzungumza neno fupi rivuga ati, linalosema rinda umutima wawe, chunga moyo wako kuruta ibindi byose, zaidi ya mambo mengine. Rinda umutima wawe, chunga moyo wako kuruta ibindi byose, kuliko yoyote uyalindayo. Biblia inatuambia eti, Linda umutima wawe, chunga moyo wako kuruta ibindi byose, kuliko yengine ulindayo. kuko aho kwa kuwa pale ariho ubugingo bukomoka, ndipo nafsi yote inatokea. Amen. Amen. Umutima wawe, moyo wako nibwo buturo bw'Uwiteka, ndio makao ya Bwana Mungu.
Uwiteka ndakubwiye ngo urinde amazu, urinde imari, urinde umwambaro, urinde imodoka, urinde abana. Uyu mugoroba Uwiteka arakubwiye ati rinda umutima wawe chunga moyo wako kuruta ibindi byose. kuliko yeyote ulindayo. Kubera iki kurinda umutima wawe? Kwa nini kuchunga moyo wako? Ko ariho Uwiteka yicara. Kwa pale ndipo Bwana Mungu anaikara. Uwiteka yicara mu mitima yacu. Bwana Mungu anaketi ndani ya mioyo yetu. Imitima yacu kwa mioyo yetu niyo nzu y'umwami wacu. Ndiyo nyumba ya mfalme. Kandi uwo mwami tena ule mfalme yicara ahanduye. Aketi mahali pa uchafu. Kandi uwo mwami tena ule mfalme umwicazanya n'ikindi cyari cyo cyose. Aketi pamoja na kitu chochote. Uko byanditswe ati wako binaandikwa eti ni umwami ufuha. Mfalme anayekuwa na wivu. Amen. Amen. Umugabo arafuha. Mwanaume anakuwa na wivu. Yabonye umugore we bamukora kora. Mke wake wakimgusa. Umugabo arafuha. Mwanaume anakuwa na wivu. Imana yacu yo Mungu wetu naye ifuha nabi. Anakuwa na wivu zaidi. Kuko yavuze ati wako alisema eti mukagire ibindi bigirwamana byose kwa miungu yeyote munshira imbere mutia mbele za cyangwa mufukamira cyangwa muramya ahubwo muramya Uwiteka wenyine kuko ariyo Mana ye yonyine yabaremye. wako ndiye Mungu pekee aliyewaumba. Amen. Amen. Linda umutima wawe chunga moyo wako kuruta ibindi byose kuko mu mutima wawe kwa moyo wako niho ubugingo bukomoka. pale ndipo nafsi inatokea. Amen. Amen. Ubugingo ntibukomoka ku kintu icyo ari cyo cyose. Nafsi haitoki kwa kitu chochote. Ubugingo bukomoka ku mutima utuyemo Imana. Nafsi inatoka kwa moyo inakarisha ndani Mungu. Iyo muri wowe hatuyemo Imana, kama ndani yako kunaishi Mungu, nibikuvamo biba byiza. Kutoka ndani yako binakuwa vizuri. Iyo muri wowe hatuyemo Imana, ndani yako kukiishi Mungu, n'imbuto zawe zigaragara hanze, mbegu zako zatoka ari imbuto z'umwuka. ni mbegu za kiroho. Ariko iyo muri wowe harimo Satani, kama ndani yako kuna ibilisi, n'imbuto zikuvamo ziza ari imbuto za Satani. ndani yako zinakuja ni mbegu za Yesu niwe wavuze ati Yesu ndiye alisema hivi, muzabamenyera ku mbuto zabo. utabaelewa kwa mbegu. Amen. Ibiri mu mutima iko ndani ya moyo ibyo bisohoka hanze. Binatoka nyuma. Yesu aravuga ati ibyuzuye umutima nibyo akanwa kavuga. Nabe muri wowe huzuye Imana uzavuga Imana. Nabe muri wowe hari Umwuka Wera uzavuga imirimo myiza y'Umwuka Wera yagukoreye. Amen. Linda umutima wawe kuruta ibindi byose. Nurinda umutima wawe Imana izazigwisharemo. Amen. Amen. Linda umutima wawe. Chunga moyo wako. Tiwemerere ngo umutima wawe usikubali moyo wako ubemo abagabo babiri. Ukuwemo wanaume wawili. Tiwemerere umutima wawe moyo wako ubemo imbuto za kamere. Tiwemerere umutima wawe ubemo urwangano. Tiwemerere umutima wawe ubemo ishari. Tiwemerere umutima wawe ubemo kunegurana. Tiwemerere umutima wawe ngo habemo imbuto za kamere. Mbegu za tabia. Ahubwo bwira Imana ati Mungu ndakwinginze ngo wino winjire mu mutima wanje uturemo. Uketi ndani. Amen. Amen. Linda umutima wawe. Chunga moyo wako kuruta ibindi byose. Kuliko yote ulindayo. Kuko aho kwa kuwa pale niho ubugingo bukomoka. ndipo nafsi inatokea. Amen. Amen. Yesu aravuga ati, Yesu anasema eti timurushwe no kubaza ati uyu afite imbuto nziza cyangwa avuga neza. Usichoke kwa kusema yuko na mbegu nzuri au ananena vizuri, ahubwo muzitegereze, bali mutazame ibyo umuntu avuga, ile mtu ananena, ibyo ubitse mu butunzi ile unaweka ndani ya utajiri wako, ibyo bikugaragaza ile vinatuonesha wiko nani. Tuvuge ati njyewe ndi umwana w'Imana. Usiseme mimi niko mtoto wa Mungu. Tuvuge ati njyewe navutse ubwa kabiri. Usiseme mimi nilizaliwa mara ya pili. Utarabivuga. Bila kubisema. Utarabivuga. Baada kubisema. Tuzakureba. Tutakuangalia. Tuzakumenya kwa vutu ubwa kabiri. Tutajua wewe ulizaliwa mara ya pili. Tuzabimenya gute? Tutajua je? Tuzakumenyera ku mbuto zawe. Tutakuelewa kwa mbegu zako. Urarinda wavuga ati njye ndi umukristo. Wewe kusema mimi niko mkristo.
urarinda wavuga ati njyewe navuze ubwa kabiri. Unashinda kusema mimi ni sema. Urarinda wavuga ati njyewe nahuye n'Imana. Mimi nikutana na Mungu. Oya. Hapana. Ili kugaragaza. Ile vitakuonesha. Frère Branham wewe yaravuze. Branham alisema eti ili hamya ushuhuda. Ibyo ugaragaza Ile unaonesha. Bizakwerekana uri. Itakuonesha yuko nani. Ibyo ugaragaza ile unaonesha ukugenda unatembea ukuvuga unasema bizakugaragaza itakuonesha wewe uko nani. Reka ndembabwire, acha niwaambie. Maze Petero baadaye Petero anatembea igihe bafashe umwami Yesu, wakati alikamata mfalme Yesu, bagifata umwami Yesu, kamata mfalme Yesu, Petero alizuba, Petero anaisaurisha hajamwa sasa wewe taufatanyisha na ule mmoja mmoja hausaidia na wale wewe ndaurumigishwa wewe kwa mwanafunzi wake. Petero atimbabali Petero mimi wewe ndaurumigishwa wewe kwa mwanafunzi wake. Hapana, anakana undara mwingine anakuja anamubwira ati, anamwambia ariko mwa nakubona nyuri hamwe na ule mugabo uri umwigishwa wa mwanafunzi wake, ndi imbere z'Imana, hapana kuba mbele ya Mungu. Ndio baramwitegereza, baramwitegereza, baramureba, akuba baravuze ati, ariko mukureba uyu mugabo tomureba indendo ye, tomureba n'imvugo ye, niko bigaragaza ko n'umwigishwa. Uzi ngo bamumenyeye kuki? Bamumenyeye kutavuga, bamumenyeye kutagenda, baravuga ati nawe wari uri mwe nawe pamoja naye. Amen. Amen. Uko tugenda, vile tunatembea, uko tubayeho, vile tunaishi, uko turi mu makampani, tuko pamoja ndani ya kazi, ibyo tuvuga, vile tunasema, bazavuga ati wavuze ubwa kabiri, ulizera mara ya pili, jambo wewe uracyari umupagani, au ujingali mtuamini. Linda umutima wawe, chunga moyo wako kuruta ibindi byose. Zaidi ya yote unachunga umutima wawe, moyo wako nibwo buturo bw'umwami wawe, ndio makao ya mfalme. Umutima wawe, moyo wako nibwo buturo bw'Umwuka Wera ya Roho Mtakatifu. Frère Branham aratubwira ati, ndugu Branham anatuambia eti umutima ndani ya moyo wa mtu hari ahantu hatagira amaraso, kuna nafasi haina damu, ari chumba gusa, ni chumba tu. Icho chumba, ile chumba ta wundi ushobora kukijamo, hakuna mwingine anaweza kuingia ndani. Iyo hatari n'intebe y'umwami, hakuna mukiti ya iyo hatari n'intebe y'Umwuka Wera ya Roho Mtakatifu, hari n'intebe ya Satani, kuna kiti cha Ibilisi. muri ico chumba, ndani ya kile chumba, iyo hatari n'imirimo yo gukiranuka kabisa kazi ya haki, hari n'imirimo y'umwanzi, kuna kazi ya Ibilisi. Ntihashobora guturamo abagabo babiri, hawezi kuikala wanaume wawili. Umuntu uturamo mtu mwenye anaishi n'umwe gusa, mmoja tu, ni Imana cyangwa ni Satani. ni Ibilisi. Nuko rero sasa uzabona umuntu utaona mtu wari wiringiye unatumainia uzingwa n'umufurere abaye mu bikurusha, anakuwa mubaya zaidi. uzi cyamubayeho yamaje kwicaza mu Satani, ikarisha Ibilisi anaikana noneho n'imirimo atangira kuganza anza kukoneka. uzabona umufurere agiye gusambana, uzabona umufurere agiye kumwizoza, uzabona umufurere arahagaze hariya atangiye gukubita umugore we, uzabona umufurere ahagaze ku karubanda, ndani ndugu anasimama hadharani, ntakinisha icyubahiro, hajipatie heshima sana. Beriki kwa nini? Satani yicaye, Ibilisi anaikana ndani yake. Satani Ibilisi
atugenda ruhumbi, anatembea pole pole, atugenda ameze anatembea pole pole. reka nze nkubwire, Acha nikwambie, twebwe ntitubona satani, sisi atuangalie shetani, ariko satani waratubona. lakini shetani atuangalia. Ndetse satani Tena shetani azi nuko n'imbaraga zo kwizera zifite. na nguvu unazo za kuamini. Iyo uteshutse gatoya Kutoka kidogo gusa abaragufasha, anakushika akamatilia. ariko ibyanditswe biratubwiye Ni maandiko yatuambia eti timumutinye usiogope, n'intare ziritswe, simba iyi iri inafungwa. gutontoma muteye gutinya ngo satani yatontomye, ahubwo haratontoma n'intare ziritswe, ariko umwami Yesu yaramunesheje. Ikizakuyamba ni iki? Shetani Ni nini? igihe uzabona satani yaguteye Wakataona ibilisi ukubwira ati satani tsindwa, Yesu yaranesheje ku Yesu musaraba, alishinda msalabani. ibyaha byanjye yarabyikoreye, nta cyaha ngifite, yaranesheje, nanjye yaraneshereje. Naho satani we atugenda ruhunge, agenda hambavu yacu kugira ngo arebe nawe urateshuka gake Kutoka kidogo agufate. akukamate. Amen. Amen. Yesu niwe wavuze ati Yesu ndiye alisema eti urashobora gusengera umuntu, unaweza kuombea mtu, urashobora kurambikaho umuntu unaweza ibiganza, kunyoshea mtu vidole, abadayimoni bakamuvamo bakagenda, pepo zinatoka kwake ariko iyo uwo muntu atirukangiye vuba vuba kama ule mtu harikishe mbio, gahamagara umwuka wera yinjiye mu mutima we, Kifo ikale ndani ngo yake. satani agenda ameze nk'uzerera, Ibilisi anaenda kama kwa yawaya, kama kwa yawaya. iyo yagera Akifika kule yaburaho ubuturo, akikosa makao, akavuga ati murabizi, anasema mnajua navuye mu nzu we, inzu yo navuyemo, nilijua kwenye nilitoka, reka nsubire mbere, acha nirudie niangalie, reka nsubire acha mbere. nirudie nitazame. Ngo satani akaza Ibilisi anakuja kidogo, Akaza. anakuja akareba mu mutima anaenda wawe, ndani ya moyo wa Dusabe, sabe Dusabe yihariye inzuka, Reka nze ndebe. acha niangalie nabe by'ukuri kama kwa kweli yabyihanye, alivitubu kwa kweli, umwuka wera akaba yaje Roho Mtakatifu kwinjiramo, anakuja niingia ndani yake, agahendeza anatazama ngo yasanga yanzu ikubuwe, ile nyumba inafagiliwa, ikubuwe, inafagiliwa, nta kintu cyajamo, kitu chochote kiliingia ndani, akagenda akazana abandi bari anaenda na leta ile ibilisi 7 bamurusha imbaraga, iko na nguvu zaidi yake, bamurusha imbaraga, zaidi yake. noneho yazana bari Akileta 7 nawe akabuwa munani, naye inakuwa wanane, bakaba baraje wanakuja wanaekana ndani ya ule mtu, noneho mukabona umuntu abaye mubi kurusha zaidi. kubera iki? Kwa nini? Yarihanye, Alitubu. ariko ako kanya ntiyakira umwuka we Akapokea Roho Mtakatifu, ngo yicare muri we. aikale ndani yake. Amen. Byari bisaba ngo Bilikuwa vinaomba nabe wihanye icyaha, natubu zangu, nabe wuvuye mu cyaha, bisaba guhindukira. Numara guhindukira umwuka wera yinjira muri wowe, ariko nawe umwuka wera atarinjira muri wowe, satani ni ngombwa azakugerageza. Ibilisi ni lazima akujaribu. Amen. Amen. Rero Branham agereranya umwuka wera n'inuma. Mtakatifu analinganisha Roho Mtakatifu, Umwuka wera yanga wamurakaza, Mtakatifu anakatara umwuka wera yanga wica ijambo ry'Imana, anakatara umwuka wera yanga wakora icyaha. anakatara wewe ufanye dhambi. Iyo ukoze icyaha rimwe gusa, Ukienda dhambi ni moja tu, umwuka wera avamo. Roho Mtakatifu anatoka. Ni gucaba, Ni vile anaishi, ntagendanaga n'abanyamakosa, ntagendanaga n'abanyacyaha, wenye dhambi, ntagendanaga n'abatizera, ahubwo umwuka wera agendanaga n'abizera gusa. Umwuka wera ajyana n'abana b'Imana. tembea watoto wa Mungu. Amen. Amen. Akiviramo akigenda, Anashitokea kwa zake, anajiendea, kakaja kuba hariya, anaenda kuwa pale, arindiriye ko anachunga ya kwamba nawe urihana. kama wewe utatubu, Rinda umutima wawe chunga moyo wako kuruta ibindi byose. kuliko yoyote ulindayo. Yesaya atubwiye ngo iki? Ndio Yesaya anatuambia nini? Yesaya atubwiye ati Yesaya anatuambia eti muzanyubakira inzu. tanijengea nyumba gani? Yesaya 66:6. Yesaya 66. Uwiteka aravuga ati ijuru ni intebe y'ibirenge byanje, isi nayo ni ijuru ni intebe yanje, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanje. Muzanyubakira nzu ki? Kandi ahantu nzatura hazaba ahantu ki? Amen.
ni ibibazo, ni swali, ni ikibazo. ni swali. Ijuru Mbingu ibaye intebe y'Uwiteka, inakuwa kiti cha Bwana. isi nayo Dunia nayo ibaye intebe y'ibirenge. inakuwa kiti cha miguu Uwiteka yake. arabajije ati, Bwana Mungu anauliza ese eti, muzanyubakira nzu sasa ki? mtanijengea nyumba gani? Muzi ndi Uwiteka ashaka kuba mwa kino Unawaza kizu Bwana cy'amatafari. anataka kuishi ndani ya nyumba za Uwiteka ashaka kuba mwa kino kizu cy'imbaho. Anataka kujenga kwa nyumba ya Oya. mbao. Hapana. Ese muzamwubakira nzu Kweli ki? mtamjengea nyumba gani? Uwiteka ari kutubaza, Bwana Mungu anatuuliza. ari kumbaza nawe akakubaza, Ananiuliza na wewe anakuuliza. ari kumbaza njewe ubivuga nawe akakubaza wowe urukumva. Ese uzubakira Uwiteka inzu ki? Mjengea Bwana Mungu nyumba gani? Ku mutima wawe wuzuyemo ibibi gusa, Mbona roho yako Uwiteka imejaa azatura mabaya? hehe? Bwana Mungu ataishi wapi? Uwiteka azatura hehe? Bwana Mungu ataishi wapi? Uwiteka Bwana akeneye Mungu aho gutura, anataka kandi makao. Uwiteka Tena Bwana Mungu ashaka ngo umutima wawe anataka moyo wako aba ari ubuturo bwe. kuwe makao yake. Amen. Amen. Ashaka ngo umutima Anataka wawe moyo wangu aze yicaremo, kuja keti ndani, aba ari unyobora aniongoze muri byose. ndani ya vyote. Amen. Amen. Muzanyubakira ahantu ki? Mutanijengea mahali gani? Kuko ibyo byose ukuboko kwanje ariko kwabiremye bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ijuru, Mbingu, isi, dunia, byose ni Uwiteka wabiremye. yote ni Mungu aliviumba. Amen. Amen. Byose ni Uwiteka wabiremye. Yote ni Mungu Ibiriho aliviumba. byose ni Uwiteka wabiremye. Yote ni Mungu aliviumba. Ariko aravuze ati, ibyo ntari bwo buturo Ile bwanje. sio makao yangu. Oya, Hapana. ubwo ntari bwo buturo Ile bwanje. sio makao yangu. Amen. Amen. Niko Uwiteka avuga. Vile Bwana Ariko anasema. uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, uhindishwa umushitsi n'ijambo ryawe. Amen. Amen. Uwo niwe Uwiteka yitaho. Ule ndiye Mungu anashughulikia. Toyita ku bantu bafite ibidolari byinshi, Shughulikie watu niko na toyita ku bantu bafite amamodoka, toyita ku bakene b'umubiri, toyita ku bakire, toyita ku bantu batunze, kandi toyita ku bantu beza. Ahubwo uwo Uwiteka yitaho, yita ku mukene, umukene ufite umutima umenetse. mwenye na moyo wa kuvunjika. Amen. Amen. Yakumva ijambo ry'Uwiteka agahinda umushitsi, akavuga ati uyu ni Uwiteka, ni ijambo ry'umwami wanje, ndaryubaha. Utaritii. Amen. Amen. Uwo ni wo Uwiteka yitaho. Ule ndiye Mungu anashughulikia. Imana ishaka Mungu anataka ngo tube abera. tukue watakatifu. Imana ishaka Mungu anataka ngo tuvuke ubwa kabiri. tuzaliwe mara ya pili. Imana ishaka Mungu anataka ngo duhinduke, tubadilike. hanyuma iziture muri twe. Bali akuje aikale ndani yetu. Nizigatura muri twe, Akikuja na kaa ndani yetu, izatuyobora. atatuongoza. Amen. Amen. Niko Imana ishaka Ni vile Mungu anataka umuntu ufite umutima umenetse, mtu mwenye moyo wa kuvunjika, uhindishwa umushitsi anatetemekeshwa n'ijambo na ry'Uwiteka. neno la Mungu. Uwo ni Imana ishaka. Ule ndiye Mungu anataka. Imana ishaka imitima yacu, Mungu anataka mioyo yetu. ariko imitima yacu Lakini mioyo yetu twayitaye kure, tulijitupa mbali, twayishyize mu by'isi. tuliacha mu vitu vya Imitima ulimwengu. yacu Mioyo yetu iri yuzuyemo inajaa ndani ni ubuzima bw'isi, ni ni imibereho maisha ya y'isi, ulimwengu, ni maisha ya niko ulimwengu. nibyo byuzuye mu mitima yacu. Tunaishi ndani ya mioyo yetu, vinajaa ndani ya mioyo yetu. Imitima yacu Mioyo yetu iri yuzuyemo, yenyewe inajaa ndani. uyu yankoreye ibi, uyu yamvuze bino, nibyo byuzuye mu mitima yacu. Ariko Imana yo ntari gishaka, ahubwo ishaka ngo ijambo ryayo aba ariryo riba mu mitima yacu. Ishi ndani ya mioyo yetu. Umwuka wera, Roho Mtakatifu, ijambo neno rize mu mitima yacu, ikuje ndani ya mioyo yetu. nicyo Imana idushaka. Vile ndiyo Mungu anataka. Amen. Amen. Muzanyubakira nzu ki? Utanijengea nyumba gani? Imana ishaka ngo iture mu mutima Mungu wacu. anataka aishi ndani ya moyo wa Asheri. Imana ishaka ngo iture mu mutima Mungu wacu. anataka aishi ndani ya moyo wako. Ni wehore Ni wewe sasa urayihereza karibu. utampatia karibuni.
usoma ibyahishuwe Soma Ufunuo ibice bitatu sura 3 ku murongo wa 20 mstari wa 20. ari kuvuga ati Unasema eti mpagaze ku rugi ndakomanga, nasimama kwa mlango ninabisha. mpagaze ku rugi ndakomanga, Mlango mpagaze ku rugi rw'umutima wawe kugira ngo ninjire iwawe dusangire. Changie. Amen. Imana ni isazi wawe ikinjira mu mutima wawe, ndani ya moyo wako amahoro azaboneka muri wowe. Salama utapatikana ndani yako. Impamvu udafite amahoro muri wowe, Hapo hauna salama. impamvu udafite ibyishimo muri wowe, Furahi ndani yako. kuko nta Mana yicaye muri wowe. Kwa hakuna Mungu anaketi ndani yako. Ariko igihe Lakini wakati Imana izinjira muri wowe, Mungu atakuja ndani yako, umwuka wera akaza muri Roho wowe, Mtakatifu anakuja ndani yako, ukena ukiwa maskini uzagira ibyishimo, utakuwa na furaha. uburara Ulale njaa utakuwa na furaha. Utasema Mungu avuze ati ulisema eti mubanze mwashaka ubwami bw'ijuru, ibindi byose uzabiduhereza. None dore ngeze mu bukene, ngiye kuburara, nabuze icyo kwambara, abana baburaye, none mpereza ibyo kurya. Uzapatie chakula. Uzabona mwene so aje yikoreye utazi bivuye, na utajua kwenye natokea. Amen. Uzabona mwene so aje anakuja anasema ndugu, urasi unajua Imana itumye wawe, Mungu anatumana kwako, uhanyika nakupatia nguvu. uzayoberwa iyivuye kuba Imana inatoka, kumbe ni Mungu anamtuma. Weliki Kwa nini? wamanjije Imana imbere. Kwanza Mungu mbele. Mubanze mwashaka ubwami bw'ijuru, ibindi byose muzabibona. Kuki mwiganira, kuki mwifuza? Natamani Imana yakirashuru, Mungu wetu niwe mutunzi, niwe mutunzi ubaho, tajiri anayeishi. yaduhaye isezerano, Atupatia ahadi, sinzabagira imizi. sitawafanya mikira. Mwana kwa isezerano, sinzabagira imizo, kubera iki kwe twamusuzuma. Kwa nini sisi tutamdharau? Ahubwo muze tumwubahe, Tumutii, hanyuma natwe tumwishuze. nasi tumlipishe sasa. Amen. Amen. Numwubaha, Ukimtii, numwubaha, ukimtii, mwishuze. na wewe sasa mlipishe. Uziga Imana wayifatira muki? Unawaza Mungu tamkamatia kwa nini? Imana tukuzayifatira kure, Mungu usimkamatie mbali, ifatire mu ijambo. mkamatie ndani ya neno lake. Nufatira Imana mu ijambo rye, Mkamatie ndani ya neno lake. ukavuga ati Mana, Nasema Mungu, waransezeranyije kutazansiga, hataniacha. waransezeranyije ati nikwizera kagira ibibazo uzantabara. Utamsaidia. Kandi uko wari urejo, uko wari urejo, uko wari uri mu gihe cya Pawulo, uko wari uri mu gihe cya Petero, uko wari uri mu gihe cya Yohana, ni kuri nanone. Sema sasa hivi. Iyo Mana izagusubiza, Ule Mungu atakujibu. iyo Mana izaza Atakuja. maze ikurengere, ikurangiriza ikibazo cyo wari ufite, nayo. kubera icurira cyane. Kwa nini unalia sana? Kandi dufite Imana, kandi Imana yacu Mungu wetu ari ndabishobora. anaweza. Imana yacu ntakinani. Mungu wetu hakuna kinamshinda. Dusabe yananirwa, Usabe anaweza shindwa. Asheri yananirwa, Asheri anaweza shindwa. Branamu yananirwa, Anaweza shindwa. Franje yananirwa, Frank anaweza shindwa. Franko yananirwa, abakomeye bananirwa, ariko Imana yacu yo, Imana idabishoboye. Mungu wetu anaweza. Yo ndabishoboye, Yeye anaweza. ndabishoboye. Yeye anaweza. Ese ni ikibazo cy'umuryango ufite, ese ni ikibazo cy'abantu ufite, Imana ndabishoboye. Yewe upfa kuyizera gusa, upfa kuyizera, ukavuga ati Mana wampaye urubyaro, none urubyaro rurananiye, kubera icyo wari umpaye utazi ko ndazajyana nawe muri Amerika. Kwizera, Kuamini. kwizera, Kuamini. kurarema, Unaumba. iyitizeye, iyitizeye, ugashidikanya, Unafanya mashaka. byose byiza, ariko ntiwizeye. Impamvu tudahabwa ni Sababu gani hatupewe? impamvu tudahabwa ni Sababu gani hatupewe? uko dusaba nabi. Ni kwa kuwa tunaomba vibaya.
nuko dusaba nabi, kwa kuwa sisi tunaomba vibaya, ariko nidusaba twizeye, tukiomba tukiamini, tukavuga ati Mana, tunasema Mungu, twaragukiranukiye, tulikuwa haki kwako, turakwizeye, tunakuamini, none natwe duhereze. na sisi sasa tupatie, wahereje abandi umwuka wera, tupatie wengine Roho Mtakatifu, natwe muduhe. nasi tupatie. Muri nje ndikumva kamere yananiye, Ndani yangu nasikia tabia ambayo none inanishinda. uko watsindishirije Petero, ugatsindisha Paulo, ugahindura Yakobo, nanje none mpindura. Na mimi nibadilishe. Hanyuma urebe Imana itarabona, Uone kama Mungu hatabitenda. urebe Imana itarabona, Uone kama Mungu hatabitenda. reka nze nkubwire, Acha nikwambie, igihe Ana wakati Ana yari ingumba, alikuwa tasa mukeba we ari kumusiga kabisa, mwenzake kimuchekelea, Ana ntiyabibwiye umugabo, Ana hakuambia bwana yake, Ana ntiyabibwiye umuturanyi, Ana hakuambia jirani wake, Ana ntiyabibwiye uwari we wese, Ana hakuambia kila yeyote. yaravuze ati Sema eti mfite umugabo uruta umugabo wanje ko turarana yangu, na tunakuwa naye, mfite umugabo, niko na Bwana, ahubwo uwo niwe ndabibwiye. ule ndiye nitabiambia. Ana ngo arazamuka, Ana njora na panda, Yerusalemu agiye mu rusengero, agezemo agahinda ku mutima karamwishe, uzuni wa moyo namuua. ariko Elukana amubwira ati, Lakini Elukana mwambia ati Ana icyo ufite agahinda, niko na huzuni, tawuzi ko ngurutira haujue kama niko abana barindwi, zaidi ya watoto 7, tawuzi ko ndi haujue kama umutware niko wawe, mtawala wako, singuhaga byose, sikupatia vyote, singuhaga byose, sikupatia none vyote. kubera icyo ufite agahinda. Kwa nini una huzuni? Anakamubwira Ana namwambia ati tulia, agahinda mfite, sina huzuni. Ana ngo aragiye, Ana njore anaenda umutima wo kwizera, na moyo wa kuamini, ageze mu rusengero, anaingia ndani ya hekalu, afite agahinda niko na kenshi, huzuni nyingi, ariko Ana yavuze lakini Ana anasema eti mu mutima we, ndani ya moyo wake, Mana, Mungu icyo uzampa, chenye utanipatia, nuzampa umuhungu, ukinipatia kijana azakubera umukozi hano, atakuwa mtumishi hapa ndani ya hekalu, zamuguha, nitakupatia yeye. arahiga umuhigo, Anatia naziri, arega habaho n'igihe duhize, na kuna wakati tunatia naziri, Imana ikareba, Mungu anaangalia, avuga ati anasema wahize huyu umuhigo, alitia naziri, reka nanjye muhere, acha na mimi nimpatie, rebe nawe niangalie rwambuye, kama ile kabisa naziri ataimaliza. Ana ageze mu rusengero, Ana akifika ndani ya hekalu, umutambyi amwitegereje, Ana akimtazama, amubwira ati weho wa mugore we, mke, waje usindira iwawe, Usikona leo kwako. iryo hirwe, iryo sindwe, ile kulewa kwako, kubera icyo warizanye kwa hano. nini vileta hapa? Ana aramubwira ati, Ana namwambia eti njyewe mimi mjakazi wako sinasinze, sikulewa kama vile wazia, sinasinze, sikulewa, ahubwo ni agahinda kenshi kari mu ni mutima, huzuni nyingi kwa ndani ya moyo ni wangu, agahinda ni kenshi. huzuni nyingi iko ndani ya moyo wangu. Hanyuma umutambyi aramubwira ati, Ana namwambia eti ibyo usabye Uwiteka naomba Bwana Mungu abiguhe, akupatie, abiguhe. akupatie. Anataje mu rugo, Ana akirejea nyumbani kwake, yasamye umwana, alichukua mimba ya mtoto, arangije akimalizia mwana avutse, mtoto akizaliwa, aravuga ati, anasema eti uyu mwana namuhigiye huyu mtoto nilitia naziri mbele ya Bwana. umwana amaze kuba mukuru, Mtoto akisha komala, amaze kugira ubwenge akisha kuwa na akili ya kumtuma fasi. yari afite imyaka ingahe? Alikuwa na miaka ngapi? 12 ni 12 ni 7. ni imyaka 7. Nawaza ni miaka 7. Ana amujyana mu rusengero, Ana anampeleka ndani ya hekalu, aramutanga, anamutoa, ariko cyagisuzugura, lakini ile kazalau cyakindi cyo mukeba we yamusuzugura, ndugu yake alikuwa anamzalau, cyamuvuyeho, ilitoka kwake. anagenda arishimye, Anaenda na furaha, akavuga ati Mana ndakuguhaje kuko wambereye igisubizo, arega ibyo ndashoboye bibwira Uwiteka, ibyo abakozi bandi badashoboye bibwira yacu, ibyo umugabo wawe adashoboye yako hawezi, bibwira Imana yawe. biambie Mungu wako. Unashobora kumubwira, Unaweza kubiambia, avuga ati dada we, nasema haya dada, nanje nabuze ibisubizo, na mimi nilikosa jibu,
Naje nabuze na igisubizo. mimi nilikosa jibu, Ariko twese lakini sote niduhuza umutima kutanisha moyo tukabizana ku tunaleta Uwiteka, kwa Mungu. Imana yakira kumva. Mungu wetu atatusikia. Ise muzanyubakira nzuki. Tutajengea nyumba gani? Imana ishaka gutura mu mitima yacu. Aishi ndani ya mioyo yetu. Ijambo twari turi kuganira rivuga ati rinda umutima wawe kuruta ibindi byose, kuko aho ngaho ariho ubugingo Ndipo bukomoka. nafsi inatokea. Amen. Amena. Ubugingo bukomoka. Nafsi inatokea pale. Matayo. Matayo. Matayo hari kutubwira. Matayo nasema Imana ishaka ngo Mungu anataka tuyizere, tumwamini. kandi Imana ishaka ngo Tena Mungu anataka tube abakiranutsi. tukue wenye haki Kurahiye kumeye, na kurabia kweli. Imana ntishobora kugusubiza Mungu hawezi kujibu uri umunyabyaha. wiko mwenye dhambi. Never. Haiwezekani. Impamvu ubona bano Sababu aba wote ni watajiri na wakani wenye dhambi. nuko nta juru bazabona. Kwa kuwa watapata mbingu. Ariko uzi wewe uri umwana wayo, Unajua kwa mtoto wake. uzi ngo yaguha Unaweza kupatia. udashoboye kubitegeka, Kama hawezi kuamuru. utari umukiranutsi. Kama yuko mwenye haki. Matayo ibice 5 Matayo sura 5. ari kutubwira ati, Nasema hivi. hano Matayo ibice 5 Matayo sura 5. niho tugiye kurangiriza. Wewe ndipo tunataka tumalizie. Ari kuvuga ati, Nasema hivi. uhereye ku murongo wa 8, Anza mstari wa 8. ari kuvuga ati, hahirwa abafite hahirwa ab'imitima iboneye, Heri wenye moyo safi. kuko abo Maana aribo bazabona Imana. watamuona Mungu. Siko havuga Si vile kunasema. kubasoma, Kwa hiyo siko wanasoma. havuga Si vile vinasema. hahirwa Heri ab'imitima iboneye, wenye moyo safi. kuko abo Maana hao aribo bazabona Imana. watamuona Mungu. Bivuze nguki? Vinasema je, Umutima wawe moyo wako nabe wanduye, kama uko mchafu hautakuja mbele ya Bwana. Imana yacu irera, Mungu wetu ni mtakatifu. kandi Imana yacu ni Mungu umukiranutsi. wetu ni mwenye haki. Bisaba ngo nawe Ninaomba na ube wewe uwera. ukuwe mtakatifu. Bisaba ngo umutima wawe Ninaomba moyo wako wezwe, utakasike. Imana iziwutureho, Mungu akuje aishi ndani. uvane imirimo byose, Utoe mchafu yuko ndani yoyote. ukubure. Ufagie. Nabe runaka yarakugiriye Kama mtu nabi, fulani kutendea vibaya, kubura, fagia. kubura, Fagia. hanyuma hinjire mu rukundo, Bali kuingia ndani hinjiremo upendo. amahoro, Kuingia ndani hinjiremo amani. ibyishimo, Ndani furaha. hinjiremo Kuingie ndani ineza. kabisa uzuri. Amen. Amen. Hahirwa ab'imitima iboneye, Moyo safi, kuko aribo bazabona Imana. kwa kuwa hao ndio watapata Mungu. Hakomejemo akavuga ati, Anaendelea nasema hivi. hahirwa abakiranura, Heri wapatanishi, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. maana hao wataitwa wana wa Mungu. Amen. Amen. Hahirwa abakiranura, Heri wapatanishi, kuko abo kwa kuwa wale aribo bazabona Imana. ndio watamuona Mungu. Jena dusabwa sana tugufatana. Tunakokotana. Kamubwira ariko Namwambia lakini wewe mnafia nini? muri gupfiki. Mnafia nini? Tamuziko muri bene mugabo. Kama weko wa Bwana. Tamuziko muri kuja mu ijuru. Kama unaenda mbinguni. None muri gupfiki waho na dusabe. Nini wewe na dusabe? Hanyuma ukabura abakirana. Sasa wewe unawapata ababiri wawili ukabubagiza unawafanya mmoja. Ngabo barahirwa. Wale wiko na heri. Amen. Amen. Ngabo barahirwa. Wale ni wenye heri. Hahirwa abarenganyirizwa gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amen. Amen. Hahirwa abarenganyirizwa gukiranuka, kuziwa kwa ajili ya haki. Ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Maana ufalme wa mbingu ni wao. Hari igihe bakurenganya, kuna mahali wanaweza kusaliti, nta nico wakoze, na tena wewe wakufanya kitu ibyo si bibaho, vile vinakuwa avuga ati ni mubi, wanasema huyu ni mubaya kandi atari mubi, na tena yeye si mubaya, ariko yibereye ni vile anaishi, atavuga, aseme kitu, yicecekeye, ananyamazia, ari umugwaneza, ni mubore, ariko bakakurenganya, lakini wanakusaliti. Ijambo ry'Imana ratubwiye, Mungu natuambia eti hahirwa heri abarenganyirizwa gukiranuka,
wanayo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. heri wenye kuuziwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbingu ni wao. Mureke tugire imitima iboneye, Ache tukuwe na moyo safi, tuvanemo abatugiriye nabi, tutowe ndani wale watutendea vibaya, tuvanemo abatuvuze tutowe nabi, wale walitusema vibaya, tuvanemo tutowe ndani imbuto za kamere, mbegu za tabia mbaya, tuzivane mu mitima tutowe yacu, ndani ya mioyo yetu, twinjizemo imbuto z'umwuka. tuingize ndani mbegu. Nituvanamo iriya mirimo ya Toa kamere, ile kazi za tabia mbaya, urwangano, chuki, ishari, kukatalana, igomwa, wivu, kuchukiana, nitubivanamo tukivitoa ndani, ahubwo tugashyiramo ibyishimo, urukundo, kugubwa neza, ibyishimo, amahoro, amani, Imana izabituye iwacu. Mungu atakuwa anaishi kwetu. Amen. Amen. Icyo Imana dushakaho Ndicho Mungu anatafuta kwetu. ni wisengera, Ukijiombea uzabwira Imana, waambie Mungu eti ongera undeme busha, ongeza uniumbe vipya, ongera undeme busha, ongea uniumbe tena. nanyuze mwabi, Nilipita ndani ya hivi na hivi, napita ndani ya hivi, napita mwa hivi, ariko ongera undeme lakini busha, ongeza uniumbe vipya, ongere ubifute bive mu uvitoe mutima wanje, toke ndani ya moyo wangu, hanyuma winjizemo ibyawe. bali uingizemo mambo yako. Amen. Amen. Nusenga uco, Ukiomba vile Imana irabiguha, Mungu atakupatia. kandi ubisenge, Tena uiombe, ubisabe wizeye, uiombe ukiamini, ubisabe wizeye. uiombe ukiamini. Reka kwibuka amateka Acha ukumbuka story ya zilizopita, gejo vile hasize, vyenye vilipita ni zamani. ujaje wibuka amateka gejo hasize. Kumbuka historia yenye ilipita, Ubu ni Satani ule ni Ibilisi ubura kukwibutsa anakukumbusha kugira ngo agusubize mu mubiri, kusudi akurudishe ndani ya kimwili. ahubwo umwana Bali w'Imana mtoto wa Mungu ni umwana agenda areba imbere. anaenda anatazama mbele. Imigani niyo yatubwiye ati Mizari ile inatuambia eti ngo tunganye amaso yawe nyosha macho yako, uyarebeshe imbere, yaongoze mbele, turebe iburyo ibumoso, usiangalie pembeni kushoto na kulia, ahubwo ngo urebe imbere, uangalie mbele, hanyuma wiringiye Uwiteka. wewe utumanie Bwana Mungu. Amen. Amen. Imana yacu Mungu wetu ishaka ngo anataka tugende mu bitunganye, tembee mambo ya haki, hanyuma nitugendera mu tembea bitunganye ndani ya mambo ya haki, dusabe icyo dushaka azakiduha. tuombe chochote tunataka atatupatia. Some hano Yesaya Tusome Yesaya 25, 25, hanyuma dusenge. bali tuombe. Yesaya Yesaya. Imana yacu ntiyimana, Mungu wetu hawezi kuima kitu. iyo uyisabye Ukimwomba iraguha. anakupatia. Yesaya 26, Yesaya 26, duhere ku murongo wa 3, tuanzie mstari wa 3. wiha dusomere. turasoma mu Yesu. Amen. ugushishikajeho umutima, ugushishikajeho umutima, Aliyetia moyo wake kwako, uzamurinda Chunga. abe amahoro masa. Amen. Kuko akwiringiye, muje mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova muje mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine ari we rutare. ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Amen. Ugushishikajeho umutima, Utamulinda yeye ambaye moyo wake. Bibiliya nitubwiye ati Biblia ndina tuambia eti timukeze abami babiri, musikategemee wafalme wawili. ahubwo wakwanga umwe Unaweza kukataa mmoja, ugakunda. unapenda mwingine. Hepfo akavuga ati Chini kunasema eti ntimukunde ubutunzi, musipende utajiri, ngo mukunde n'umwami, tena mupende na ubwami mfalme bw'ijuru. na ufalme wa mbingu. Amen. Amen. Bene data bashiki bawe, Wa ndugu wa dada, umutima wawe moyo wako nuwushira imbere utia y'Uwiteka, mbele ya Bwana, ukamushishikazaho, yeye kabisa moyo wako unamtia mbele, ukaje umwishuza, na kuna mlipisha, Imana izaguhereza. Mungu atakupatia. Bibiliya nitubwiye Biblia inatuambia eti ugushishikajeho umutima uzamurinda.
utamlinda yeye ambaye Mungu wake amekutegemea, abe amahoro iteka, akwe amani milele, butagira iherezo. abe na mwisho. Ibi bivuze neza, abe amahoro masa, uwe kabisa amani milele. Abe amahoro masa, akwe amani milele, kuko akwiringiye. Wako muje mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Tumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Amen. 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 Jewe se wanyiringira. Mimi unaweza kutumainia umwana w'umuntu, mwanadamu kahora hinduka, ona anashinda badilika. Umwana w'umuntu, mwanadamu kigicu, ni kama wingu inapeperusha kule, ni kama jua. Umva awe ahora hinduka, sikia anashinda na badilika. Ariko nitwiringira Uwiteka, tukamwiringira, ngo tuzaba amahoro masa. Amen. Imiryango yacu izaba amahoro masa, itorero rizaba amahoro masa, bene data bazaba amahoro masa, kuko twiringira Uwiteka. Nitutiringira abakomeye, tukavuga ati Uwiteka niwe duhanga amaso, niwe twiringiye, tuzaba amahoro masa, tuzamutabaza nawe azadutabara, tuzarira nawe azaturengera, kuko twamwiringiye. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Turarangije, Tunamalizia, tunataka kuomba Imana irinde Mungu ijambo ryayo abariki neno lake ndani ya mioyo yetu. mbabwire, Acha niwaambie eti linda umutima wawe chunga moyo wako kuruta ibindi byose. zaidi yoyote ulindayo. Umutima wawe Moyo wako nibwo buturo bw'umwami ndio wawe. makao ya mfalme. Umutima wawe Moyo wako ni makao ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Umutima wawe Moyo wako usafishe, usafishe. maze ubwire Imana, Waambie Mungu eti Mana, Mungu wino wicare mu mutima kuja wawe. ukae ndani ya moyo wangu. Mana, Mungu pereza umwuka we, ndiye moyo Imana yicaye muri wowe, Mungu akawera aba yicaye mu Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. ijambo riri muri wowe ndani yako n'umwuka wera uri Roho Mtakatifu ndani yako. ijambo n'umwuka wera n'Imana ntushobora Na kubitandukanya. Mungu hawezi Ni kuachanisha. ikintu kimwe. Kimoja. Niwubaha ijambo ry'Uwiteka, Neno la Mungu uzaba wubasha Imana. utakuwa unatii Mungu. Niwubaha ijambo ry'Uwiteka, Neno la Mungu umwuka wera azaba Roho ari muri wowe. Mtakatifu atakuwa ndani yako. Amen. Amen. Kuko umwuka wera Roho Mtakatifu ariwo muyobozi wacu. ndiye kiongozi wetu. Iyo udafite umwuka wera muri Kama wowe Roho Mtakatifu ndani yako wo kukuyobora, wa kukuongoza, uzagenda unyerera utaenda na ubyuka none ejo waguke ulamuke, kesho waguke ulamuke. bavuge uyu we Waseme huyu yeye azahora agwa atashinda anguka kila mara ni kuanguka. kubera iki? Kwa nini? Nta mwuka wera ufite muri wowe. Hana Roho Mtakatifu ndani yake. Amen. Amen. Umwuka wera niwe muyobozi wacu, Roho Mtakatifu ndiye mwongozi wetu. kandi umwuka wera Roho Mtakatifu niwe mwigisha nyakuri, ndiye mwalimu wa kweli. kumbuka arashobora kuza kubigisha, Kumbuka naweza kukuya na wafundisha, ariko udafite umwuka wera kama hana Roho Mtakatifu wo kubikwigisha, kukufundisha, uzumva urusaku rwa kumbuka. utasikia ni fujo la kumbuka. Amen. Amen. Bisaba ngo Ninaomba tugire umwuka wera mu mitima kuwe yacu, na Mungu Mtakatifu ndani ya mioyo umutima yetu, wo kutuyobora moyo wa kutuongoza aho tugiye, mahali tunaenda, popote aho uri hose, mahali popote unaishi. wagera mu kampani Unafika ndani ya kazi, ukirinda, unajihadhari, ukavuga ati umwuka wera ari sema hano. Roho Mtakatifu yiko hapa. Sasa Ni kweli uwo niwe mwana w'Imana, ule ndiye mtoto wa Mungu, ariko ntuzagire lakini ukitembea ukavuga ati Asheri ntarakunda, sema eti Asheri hanitazame, Gerard ntarakunda, Gerard haiko ananiangalia, wigende. tujiendeye Mungu. Ukibagirwa ko uri hamwe n'Imana yawe, Pamoja na Mungu wako, Imana tugenda nayo, tunaenda naye. Imana Mungu iri kutureba. anakuwa Ariko anatuangalia. reka nze mbabwire aka kantu kabiri, Acha niwaambie kitu kimoja. ni ukubera iki Yosefu yanze gusambana, Kwa nini Yosefu alikatana kushalati? kandi umugore yaraje Tena Mungu alikuja anamwambia
ninakupenda, ninapenda tufanye hivi na hivi. Yosefu anasema eti umwami mfalme Potifari yansigiye ibyaro n'urugo byose aliniachia nyumba vyote, ariko wewe lakini wewe uko pembeni huko ndani. Yosefu yarazi ko alikuwa na wazo naho Potifari ataraza, Potifari yuko pale, naho abategetsi batamubona, naho abapolisi batari kumureba, Imana yo iri kumureba, bituma avuga ati ndakizwa n'amaguru uvuye mu cyaha ndani ya dhambi. hariho ibintu dukizwa n'amaguru no Unaokoka na miguu na kukimbia. kavuga ati cico kirutse kiramfasha ukiruka Nakimbia. niyo mpamvu Yosefu yavuze Hiyo sababu Yosefu alisema eti reka niruke acha nikimbie. basigarana amakoti. Akikimbia anakamata anabakia na koti yake. Amen. Amen. aho tuja hose Mahali popote tunaenda tugenda n'umwuka we, tutembee na Roho aho Mtakatifu. tuja hose Popote tunaenda Imana ikigendana nawe, Mungu atembee nasi. bizatuma Vitaacha dutinya gukora icyaha. tunaogopa kutenda dhambi. Amen. Amen. Abaririmbyi badushiraho mu gitabo. Waimbaji watie nyimbo ya kuzichunguza. Tunataka kuomba. Hari ibintu turasengera, Kuna vitu tunataka kuombea, ariko turabisengera gutandukana. lakini tutabiombea tofauti. Buri kimwe Kila kitu turagisengera mu mwanya wawe. tutakiombea kwa muda wake. Ubwa mbere Mara ya kwanza, wewe ubwawe wisengera, wewe kwako binafsi ujiombee. wewe ubwawe wisengera, Wewe binafsi ujiombee. Imana ati Waambie Mungu ese eti Mana kugarutse mbone Mungu unarudia, kiri wawe ni kingari ule ko ntari nahi mbone sijabadilika, ko maze imyaka myinshi mbona maza miaka mingi ndani ya ujumbe, lakini kingari ule none ndakwinginze ninakusihi umpindure. unibadilishe. Amen. Amen. Areve mirage, Kunyakuliwa kunakuja, areve mirage, kunyakuo inakuja, ibimenyetso byagaragara. ishara zinaonekana. Reka nze mbabwire, Acha niwaambie uyu hivi, mugore yenda kubyara, mke akitaka kuzaa hari ibimenyetso bigaragara, kunapatikana kabisa hari ibimenyetso bigaragara kabisa ishara. Unasema eti huyu mke ageze igihe cyo kubyara, anafika muda wa none kuzaa, narwo igihe kirakuze, nasi wakati nakomaa, umwami wacu araje. mfalme wetu None anarudia. gira Imana ati, Ambia Mungu eti, Mana Mungu dumukene, niko maskini, umutima wanjye moyo wangu kumva nta kintu nataka, nasikia hakuna keneye kitu, umwuka ninataka wera Roho wo Mtakatifu kuzanzamura, wa uko kuninyakua. nutagira umwuka Kama wera uko na Roho Mtakatifu, urahije nkomeze ninakurapia kweli tazamurwa uzabona hakuna kunyakuliwa umwuka utapata. wera Roho Mtakatifu iyo mbaraga ndiyo nguvu ya kupanda mbinguni. Amen. Amen. Icyo nicyo kintu cya mbere ugiye Hiyo ndio kitu cha kwanza. ubwawe wisengera, Wewe kwako binafsi ujiombee. ugiye kwisengera, Unataka jiombea? ugiye kwisengera. Unataka jiombea? Haleluya, dushimire. Waimbaji watie nyimbo ya kuichunguza. Wasenga Waanje kujiombea, sengere, ujiombee. hanyuma ikindi turakibabwira. Chengine tutawaambia baadaye. Meditation. Nyimbo ya kujichunguza ya upole.
umugisha mwiza uzi byonyine byose ibigezweho muri iyi minsi byose ubigeneye